to India why Rinda why Rinda Bakhuid the Shikar Makulengeni why Rinda the general election generate India why Rinda the Paskha Mara India Koblai Ye Koka Neten Boy Barabor in Kabalam Jame Bash Kurda Kenai The Ai Ban Shakri Jame Kinsin Sngi Kia Sankame Kabak Kilayopilian Bagajime The Utrai Jame Jesus Resupur Jame Ulakin Basensha Renka Bome Aga Jingelam Kawai Jame Sim Bakhuid Ublay Jilam Jina Amen Kacing pulih naki kam coki aposta kalau nong ke baar ket khot ke bakat sau arpo ar teter hadolai pulai hakasingi pentikos Petrus ubalai ying lang bat ki khatwai ngun ula penjam la kasur bat ulah keren haki korang ba chutia bat phi baro ki basyong ha Jerusalem to pintip ya kami bat to shashkor ya ki tin jonga ujisu na Nazaret ubriu ya ubala kubur hapi da ublay da ki kamba kicing phela pat kita kishin kiba ublay ulale da u hapdeng jongpi kumba phi hi phitip ya une ujisu ya ubal it no katkum ka saindor pat kacing thmulpa jong ublay philasa nar phna pat phila panjab da ki kiti jong kiriu paman henrei ublay ulapen mi pat ya u da ka ba ulapelak ya u na kicing khon jong kacing jam Namar kamla bandong ba unsya bat haka naba udabit ula ong syapang chung ngalayo iya utrai hakamat chonga barabor naba udon hakamon chonga bangan onsya pensir namar kata kadono chonga kalakamen baru theli chonga ula syat kemen putet kado chonga kan im hakajingkermen naba mensa men ino ya kamen sim jonga hakanyanra lemni mensha ya upakhu chongme unmat ya kacing pon melapen i hanga ya kilenti chong kacing im bat men pendap yanga da kacing kemen khmat chongme ko para ngalala ban keren syai hapi syapang udabet ukpa temen ba ulayap balak tep yau bat kacing tep chongu kadon hangni patni hado menta menne henrei ba ulong unoya thu lupa ba utip ba ublei ulakular hau da ka basmai ba en kentiu ya uwei naki khon chung haka khet chung ulayo i lupa pat ulakren syapang gajing me pat chung ukres ba omsya la ba omsyam la eno ya u haka nyemra lemni ka do chung kamat ya kacing pun ya unihi ujisu ublei ulapen me pat Patya kata ngibaro ngilalong kisaki habala kentiu ya usya kamon jong ublay pat haba ulayo pediang na ukpa ya kajing kula jong mensim Bakhuid ula the karhaya kani kabapiyo i bat kabapiyo sngiu kaktin jong trai kasam khat riu ka number riu spa prapipra riu spa prapipra in roi ka antifan ka baar Long utrai Bakhuid chonga Jing yo kinti chonga Liya nga trai nga loket wishani Trai chonga miyai long jing ben chonga Trai mi long ka jing yo kinti chonga Takuri bakal hotu non chonga Promutrai takuri chonga Jing yo kinti chonga Nan kerku ya utrai basanyanga
kin ti chong na Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ladahat kilami pat lambag ipres tuwad iki ki bahanin. Shaba ipres udon usyang hak kamon pa. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Rain God but few. Orang kulit terang. Ikinte kilami senra nakajinte dakajintin makajinte mekabakram bakilamare kanyatu haki senran jomi bakakami ujesu ulaya shembaki bakilapam kublai kilawan shajan bakilapa yakikijat jomi bakilamane yahu te ujesu ulapam haki Washati kile bayatu akipara jana Malaysia Galilia Bad anda kinsa yoi yana Kaba kidang yale Hakami Kakto katningot na kinongha hera Kilale siya kanongpa Bakila yatu akilinto ramba Kakabalajiya Kita yenta kila yatundu bagi kemai kesan kila yasu boy kila ai tenta ya kita disipai bakila betah tune to om haki beri kisinran jomu kila wan geni bakila tu no yaku ba lidah yogia Palada ulla untit yakane ninsa pinne kiau patinde panpuslai kaye kunda kila shit yakata kakisa bakilalle kumpa la ai buityaki bagyakane kakana la penpayan kapade kiju hadu menda mene gospel jom utrai Kajinero government kebarang bagi Jesus Christ hidup kata Taïew jom ke Paskha bah kali Taïew hidup pusong jiliu halo kajini jom but hakane gospel kaba ipusong ninda yesno kumno kinonga hira ya kajinte kilale yetu ya kabajia haki nonsensha haki renta halinda bad kila kran ya ke bajia ando bad kila on Kesentuhan jom Yesus Kilawan teranda ya kenekia jomu Kapa midang iyogia Hamne ibigan soto Lada iyogia Kunno kilawan yoi Mano bawandra ya kenekia Kapa midang iyogia Kilawan yoi mano bayaki Mano bawan Mano bayaki Wakili ki sipai kila ni ya kaba kila palito kila on ya iju kila on nama apa kila simpisa pakila sangkan pemberian ya kaneka kubo pakibri ki dodam jabi kindia kila bansoto ya kaba ki on
Jutok nama kata kita Ethiopia di kadang ke Jumai atau bad umpamau pakai yang dulu dapat bor jauh angin laga kiosmo yang kejinsawa jangka tak kejinsia baru kini berdiri ada di jauh cuma yang kepada jiangan Henry lese timpat tinggi ne laga tinggi yang kepada kita yoti ya kejinsisha Henry kita buri ya kejinsisha Pakistan banyak nigan yoti ya nama kimchi gua banyak ya kejinsisha yang kepada kita yoti akan macam ni kita yoti sisha ya uji sulami Henry kata bahwa dengan jingkipan Yesus Kristus kelam mereka beriman hati balik kilo nona tira jingte kimbe nona tira Yesus kim shimla ap nababinta Yesus Henry kila ap nababinta ke jingte bante bake jingte la transfer kajing ki kameram jongki kalau bang kejintep ambe bangli bahar kikwa ban yada ya kejintep ambe yajis kim shimla am ya jisu Henry kila am ya Mawkhlam Pokemon popara lada milong ibroyo but am ya kan ya Mawkhlam ne kejintep nimla banyoma ya jisu Warna miyodi hala kejungi koma minum ngei nama kata kamde ka business journey. Kejungi patu Chris kamde ka kam baka business journey namna kira. Yaki kam journey kalau ban up ya kejinte nama don basiu ke. Yanda lada kita kalau kau ke kamaram journey kila ban kerang kabamwan nama kejimipan yang Yesu na kejimia kambe ka pan John kejimia jogi nama kila kiburiu bangye tu ha ubale kiburiu bangye ha ubale kinyum pe mano bangipa kinyum pe mano batia hango nama kidon ka pesa kila yo ya kejinsiu bagi penia ya kejingim jogi hal lor katulo ira bandon bol kibrio komne kibrio ki im hal lor ka jindon jinge kibrio ki im tang na babenda ka pesa ka tenka kibrio ki ba im tang na babenda ka jinsno ba janga korte kim kusalai hado kata kinge ha uble ne kimge ha uble kum kini dinong na pira pada haba kila lashat dakterwa ki kambul pesa ki karoi bantok nama kim lele ki ban kran ya kabade ne bangde nama kam ju don jingta naga daga daw ko himmen ko para ngideben puson jilliyo ni apayu hake jingem jongi hatong ngiru ngilong ki buriyo ba ap ya ke jingte ne hatong ngilong ki buriyo ba ap ya ujis Lada ngilong gibri ba ap ya Jesu ngin sayo jingpenim ngin sayo jinggerko ngin sayo jingae Henry lada ngilong gibri ke ba ap ya jingte bateli ne jingdip badon ka betia u Jesu nginum yo jingmen do ye na ka ta ka jinga na mar ngimju ap na ka Jesu ngimju ap na ka benda ka jingpenim gi ap na ka benda ka tulo enda labiang gapon enda lakut kapon ngin late pai shaki buri balatung yang ni bentre kata kam ngin au ai hangi ya kata tulo ai hangi kata pesa nilada yikika palat ya kane ngin don eye naga kata dau lese don nampdeng johiru ki kristan bam ju kikle hado kata ya ka jingim mensia lese ngiru ngilong namna pera jingte jingtep kanum wanra jimpenin yagi Henry Jesu lami pat ne kibaya un wanra jimpenin yagi un wanra jinga e yagi
Lesing idon kampan puson ko himen ko para. Ngi kiba ward ya kiba mentoy yani. Gideven sange ya kunga taka jingwan jimmentoy na kanega parte. Lesing katbang idang ward ya jimmentoy na kanega parte. Lada don kibru ba penge bijani. Daka pisa ne daka bor in ino ujisu. Tengimde ballo kibru ba ino ya ujisu namar kano kadao. Kenwen ide ballo kiba ward ya ujisu man bekelima. Nama naka jingter bateli gidon kampan ya shapran kadu pandarshan ya ujisu hakumba ula penpa ya lade haki apostol ni duai naga binda kane ge jingai hagane yukerish Bakhuid Panginom sakut haka jingter Panginom sakut ginanga pira ban wat ya ka jingmen toy shime ne jingmen toy shipon jisu i karku kardok yani petsle yani Bakhuid yani banginam wan shida yame lam sange haka jingim jani hadu pandarshan enya ro ya utai Jesus Christ Jinam amen. Taya ka jinge ka jani ngangi How blake bablu go baro unong tau ka pneng ka kanda but how Jesus Christ kuma reju dry tree yaw balapun ng musiyang bukod yaw balakhan na kamaya thesuti wala shale benya po Pontius Pilatus la sanar pnayu la yap ala debut la yarshi baya hakasi ka balay mi pat ni baya ula kiyo shale usham shukumon blake babu baro nang tawan pagpishari ki emit ki baya ngani yaw musiyang bukod hakabalangkat ni bukod Hakajinges lokiri bud, hakajimat ikipo, hakajimat kadoro, hakajingin pumujud. Amen. Kanamba lais pa nyopo. To triumph yang sekian di jonghi naga benta kajing ro ka buram ka kateng juhu kajing mentoy ni badyak malang buku juhu baro kuwei to snusene ko trai ki kirpan ben pediang ke kajing terwa jungi pai jome ba endala pentimai ki ha kajing pla ya ka kateng jome bad ha ka baptisma kinla ben poi sha kajing ka ben bam chukut Daku Christ utrai jengim. Amen. Utrai undon rengka betim. Rengka betim. Ko kentiu yara ki donut. Ni kentiu ki shal utrai. Inaimu ya utrai uplay jengim. Dasham bakate. Dashisha kalom kabasham hok makabade. Kadeti jongi baga jimpenim yangi haki por barro benyero yame ko kinran henre kamtam hagene ko por benyero pendon buram shushu yame naba yau Kristu kun lambro Paskha jongi lakinia nama lemba jongu kikun jonga dengshai kimi pa shaka jingim bam jukut
But ya ki dulan jangga ki ma bene la pli wang naga benda ki ringe namar ka jingia jango kalam ka jingsius pa yangi na ka jingia but ha ka jimi pa jango ka jingim jambaro ka ki imbia namar kata habala dak nia daga jingkamen paska ka prate baro ka way ka risa daga jingia ro yami ki bor beneng ro but ikin hun angel ki ruailan ya ka jingloai jangga borom jame but ki ya penpana kalem Sngi Bakhuid, Taïew Iman, Bneng berthei sawada kaburong jome. Hosanna, Hosanna, Lord Taïew Leisha Jom. Hosanna, you play to know. And ya Lord, you are one. Hagay Bneng Utray, Bneng berthei sawada kaburong jome. Hosanna, Hosanna, Lord Taïew Leisha Jom. Hosanna, you play to know. men ko para agane ka po tabakin tantang togin tuai bangin dutnyang skem naga benda ka jing shisha bagin i yaw jisu in wahat yaw jisu lempaga jingela jom men siam bakui haga jingim jom da shisha melong bakui ko trai katamay jam ka jing kui babra namar khatangi karpad yame to pen kuit pen kentang yakini ki jingkarwa jangi da ka bapha ya umen sim jame kumba umje halo janki bakin kalalang yani khamme badasna jangutrai jangi u Jesus Christ aga por wala dino yabu badala ka monsnobha bulapdian ya ka jingsha shitam ulashim ya upu pada kabaingo yame ulakdia yabu badula ai halage sentran tu om to shim bato bam nakane pi barro namar kane kalong ka medjanga ya kabainaiti naga benda jumpi Haka juu ke rekomendala le bam ula shimya ka kuri badang kabaingo biang yame ulai yakha halage sentran u om to shimbat dina kane pi barro namar kane kalong ka kuri janga snam janga janga jutang batimai badam chik ya kaben pen mi naga binda jampi wa naga binda ki babol naga binda ke jingma ye ki po to le yakane bad kan mau yana Kosnyam bakar do jangu Christ to pen kui in min siam adim pen koi ben kia i bapang di bashit yada yangi na ubamai kajimaya jong kajinge Kata simbani banyuni upu Bani dinakani kakuri Ni benda kajing ya chomi putra Tadadung denwa Namar kata Ngi ki bapen menta ya ka jingia ba ka jimi pa jamu Ngi tarwa hame ko trayo po janga jingim ba dia ka kuri janga jimpeni Ngi da ai mu aidem namar melanyu yangi ki ba big banya makama jamme ban shakri yame da ka bas ne beret ngi ka pat yame bangi ki bayo benda aga met badas nam bu Chris ngilang ke bala pinyat le khawai da umen siam Bakhuid
Takin mau ko traya kabalang jamme kabala priyang kasatala ka partay. Pato penjana ya ka ha ka jingin Pranka bado Francis upaba koi jangi Wilbert Marvino Bishop jangi but bahal kiling dog but irinium. Takin mau lem roya ki himen ke para shitrang but kinde kibala yoti ada ka bakurmenya ka jimmi pa. But ya bahalo kibala kalat no ha ka jingis ne jamme top diang ya ki shaga jing shai ka kama jamme. To isne yangi barangi karthadya me Barenka but kamaria te soti bakui ka kami janguplay u Joseph bakudo kurim janga ki apostol bakui u Francis disease bakui but maru ki rikui ki bela pinsnova ye me pateng la pateng ngilong ki babi benyo bindalen aga jingim bam chiku but banginya ro but pindon goram ye me da u kon jamme u Jesus Christ. Dawu lembadu badhawu kanla hameyu blayu pa badan board hage jingelang kawe junumen se bakoi barok kaburam bat jingero junom la junom Amen. Ko himen ko para bangin duwai naga bintagi jing tumu jungi naga bintagi jing non kam jungi baro Pangindu kam Israel kam yawi Jesu aga jingim jungi ko pa jungi Ubah nen kanong ka Bakhuid ka kateng jongmi kanwan ka hima jongmi kanong ka mon jongmi hab kanong ubah nen to ay minta ka jibam jungi ka pahala ka swi batumab ingi kirengkang jungi kumbang irangimab ikibalit sendiri bawat ilang isya ka jimpan syoy henry to pelagi na ka basni Top life yengi kalhar patrai na jing siniyo baro haga jing spoon jamme to ai jing sub jing sign haga sngi jami krampa daga jingara ka jing sne jamme ngilai baro bona ka po barnindio jingeda na jing jinjar baro khabbang idang ap kemelin dia ka jing kermen bakhoi baga jing wan pa jung nom penim jangi u Jesus Christ Namar ka jongme ka long ka hima ka jongme ka bob ka burong junom la junom Ko try Jesus Christ may ubala om haki apostol jamme ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy what be iki pop jani henrya ka jingai janga balang jamme bad ha ka jing spon jamme to ai haka ya ka jing suk bad ka jingat le kawai kat kum ka mon jamme Mame ubakim bado basensya junom la junom Amen. ka jing suk try kandan Barabor rengka batpim Ringkat bat Yang daga jingilu Kristo nginiay makali.
to ai baga jinga e jankanega sakramen Paskha kan shlei hagi donu jani mi karpar to trai ba yaki tu ki ba melabu hagelindi janga jin penim bam jek men perlong yaki ki ba big door yaki jingai jame da ukris utrai jangim Amen. utrai don rain ka ba pi Ring God but P. play badan bor baron karko yaki upa marakon Parliament Sri Bakhuid. Amen. Ya lesuk bersepeda ya kubur bapa jangga jimbi pa janggu Chris. Hallelujah, Hallelujah. Ni suamu ya blay. Hallelujah, Hallelujah. Kohimen ko para ladon napeng jimbi bakwa banchimenda ya ke divine mercy healing retreat kamen span nadu santai hadu hinyu tarik tidak banai kerteng ne paketeng aka website jumi lada bedon jingdumu lada pi kwa ban payano en guru tidak banai kerteng kane kalau retreat kalau tinkoi da kalau puson jiliu ia halo ke jingisne jom jisu jingisne jom Ke number kendai pulai. Hallelujah, Hallelujah, Jesus Christ, Lamb. Ula jomya kajingya, ya ukun lang buat Paskha, Kristan ya ai mujibnya. Ukun lang buat nui lai lang buat usikuna. Yesus berlaupa. Haleluya, haleluya, Jesus Kristus lalima. Ula jomya kajimya. Kaburam hak pabra ku umrah unsim Bakhuid. Nyngkong kucut mendap berhoj nang najnam. En yero itrai Jesus Kristus.